brate, brkove preme. Dođite ovde i divite se. Divite se prirodnoj arhitekturi staroj preko 55 miliona godina. Divite se Atlantskom okeanu koji nikada ne miruje i ima razornu snagu. Divite se životinjama, domaćim i divljim koje ovde opstaju. Na kraju divite se ljudima koji su došli ovde i odlučili da ostanu i žive na najneverovatnijim mestima. Ja sam na Farskim ostrvima. Na ostrvima sam već nedelju dana. Dosta toga sam saznao o životu na severu Atlantika. Ljudi su ovde okrenuti jedni drugima, samim tim i pošteni su. Kao retka gde, na ovome svetu, ovde se kuće i automobili ne zaključavaju. To bi značilo da nemate poverenja u prve komšije i oni bi se uvredili. To mi baš i pojašnjavaju naši doseljenici, Milica i Željko Bogdanović. Ovde su već 18 godina i potpuno su se prilagodili ovdašnjim prilikama. Oni su pre svega vredni i ovde su poštovani, dosta rade, imaju autoperionicu i apartmane za izdavanje turistima. Željko ima radionicu za popravku automobila i motorcikala. Avanturistički duh Farana i vezanost za okean upoznao sam preko Livara Nistada. Prvo bih rekao da je on prekookeanski veslač, pa tek onda slikar i umetnik. Farani su oduvek živeli od ribolova i ovaca. Farmersku tradiciju upoznao sam kod Joanesa. Čvrst karakter i čelično zdravlje prepoznao sam kod ovih dama. One prkose hladnom moru. Sklonost ka životu van naseljenih mesta otkrio sam kod usamljenog Gislija. On živi u kućerku na ivici ponora. I inače, sva naselja i sela ovde su okružena prirodom. Veselo obojene kućice sa mnogo zelenila. Takvu sliku nosim sa Farskih ostrva. U novije vreme Farani žive i od turizma. Prošle godine ostrvo je posetilo oko 200.000 gostiju, a to je 4 puta više nego što na ostrvima ima stanovnika. Dalje, na oko 50.000 žitelja ove zemlje dolazi preko 70.000 ovaca. Ovce su ovde izvor života. I ostalo mi je još malo vremena da uživamo u hladnom letu na Farskim ostrvima, jer kada se vratim u zemlju sačekat će me temperature preko 35 stepeni. Sada krećem ka ostrvu Kunoj, jedno od 18 ostrva ove zemlje. Tako raštrkana ostrvca trebalo je povezati i omogućiti ljudima da žive na svojoj zemlji. Upravo zbog toga infrastruktura je ovde dovedena do perfekcije. Gotovo da su sva ostrva povezana tunelima ispod mora,
ili kroz planinu. I to je osnovni razlog zašto ljudi ovde ostaju na selu. I dobar broj Farana rađe bira selo i izolovanost, a mnogo manje naselja. I dolazim u selo Kunoj, a ovde upoznajem Johanu Delfos. Zatekao sam je ispred kuće u pratnji divnih pasa. Ovde je border collie najčešća rasa, najviše zbog ovaca. Johana radi kao vaspitačica u mestu Klaksvik, a to je nekih 20 minuta od ove kuće. Ona je odabrala da ostane na farmi i da bude okružena životinjama, zajedno sa mužem, Annie Steinom. Oni imaju ovce, imaju 3 psa, guske, 4 konja. Tu su negde i mačke. Konji su mi posebno zanimljivi. Na našu molbu Johana sada treba da nam pred kamere dozove svoje ljubimce. Pa se tu pridružio i Annie Stein. Te oni polako krenuše ka nama. Ovo su farski konji. Pre svega odmah vidim da imaju neobične boje i duge grive. Johana je jako vezana za njih. To su majka Toja, 12 godina, i ćerka Ula, od 3 godine. They are small, very small. but strong. Yeah, very strong horses. But these two are one big Faroese horses. Yes, one of the biggest. Huh? Yeah. And they came to the Faroe Island about, what was it, in 900, 1,000 years. From the Norwegian Vikings or not? The Vikings and monks. Monks. And then they were very popular because they were so strong. And they were the Scottish people in the mines. They come to the Faroe Island and bought a lot of horses from the Faroe Island. For the mining? Yeah. Okay. So they got a little bit sad story. And now we just have 81 left. So what's the plan with them? In the Faroe Islands, I think there is some... Yeah, they are trying a project because we can't move them off the island because we are not in the EU. When they are born in the Faroe Island, we can't take them off the islands. So we have one specialist from England to take sperm out the stallion, and they use Iceland mares to take the eggs out of them and put them in the Iceland horses. Some are from Denmark, and put them to Denmark to full. Then they can breed them in Denmark. Johana planira da uveća krdo sa još 2-3 konja, ali ovde to sada ide jako sporo, jer proteklih godina ljudi su mnogo češće uzimali konje sa Islanda. The Icelandic horses are better and it's more sport. This is just enjoy. Just hobby? Yeah, hobby. You can't ride these horses because they're not trained. So they are pets. Just to give them free on the field and then... When you come out of the tunnel to Kuna, that's our land, to half of that mountain. So they walk. All belongs to you? 500 hectares more? Yeah. You also have a sheep? Yeah. Okay. We have, 72, yeah. So they have a good life. I još uvek ovde koriste farske konje. Stavljaju im korpe sa obe strane i obično tako transportuju krompir sa livade do kuće. Sve zajedno na Farskim ostrvima sada se iz sve snage trude da obnove rasu, da sačuvaju ono što je autohtono njihovo.
A ovo je zaista zahvalna rasa, jer konji su dobroćudni, pametni i lako ih je kontrolisati. A sada o selu Kunoj. Malo seoce sa nekih 70 stanovnika. U ovom trenutku nikog živog nismo primetili. Nije to zbog ovakvog vremena, nego došli smo u radno vreme. I ušli smo u staru kuću koja praktično visi nad morem. Nekada davno ovo je bila prodavnica. Roba se dopremala brodom i sve se isporučivalo na ovom pristaništu. Kuća ima samo 2 prostorije. U ovoj gde smo mi sada prodavalo se brašno, šećer i pokoja namirnica, a u susednoj prostoriji prodavala se riba. Ovo selo bilo je dostupno samo morem i ljudi su se zato iseljavali. Onda je došao preporod. A došao je tunelom, a on je izrađen 1999. godine, povezao je ovo selo i gradić Klaksvik. Od tada sve se vraća na ono staro. A nekada je ovde živelo oko 150 ljudi i uglavnom su se bavili ribolovom. Vlasnica ove kuće je upravo Johana. So what's the plan with this? Coffee, I think. Coffee shop. Yeah, coffee shop or something to eat. We don't really know yet. We was thinking about starting small to get money in, then we can get light and things in again. Here were light, but it's how do you say it? It's cut. So we are hope that we can keep it like this and not to be modern, because everything is from the beginning. Nothing is changed out. So it's from 1910. Whole village is so isolated from the other parts of the Faroe Islands. Yeah. So some of them likes to be there, so to live there. Yeah. And they came from Klaksvik, you said, and started living here. Yeah, because they had small children, like they said, and they wanted the children to grow up a good place where not so many cars, where the children can be children, go out and play. And also you take you have a farmer, and it goes for generation to generation. So the children maybe go out to college or something, then they will come back and live like that. She is the third generation for this house and for the farms that we have. So that's why we're trying to keep it as it is. So if it's possible, of course. Budućnost ove nekadašnje prodavnice je zapravo u oživljavanju njene prošlosti. Jer danas su svi moderni i brzi u traženju ležernog života. A ovi ostaci prošlosti postaju retkost i dobijaju na vrednosti. Moja poseta Farskim ostrvima bliži se kraju. Imam još toliko vremena da odem u ribolov. Ja sam u zemlji ribara na severu Atlantika. Ovaj narod od vajkada od ribolova i živi. Ja sam u gradiću Klaksviku, to je drugi po veličini grad na Farskim ostrvima. Grad ribarske industrije. U dogovoreno vreme silazim do marine i evo pogađam koji je ribarski brodić spreman za mene. To je naš čamac, a unutra je Hans Edmund. Kapitan. On je kapetan. Jako dobra oprema, odmah da kažem. Znači, čovjek je profesionalac. Kaže mi Željko da je 2-3 puta učestvovao na takmičenjima i pobeđivao. To je dobro znati. He said that you won some championship of fishing for here. how many years now? I don't know, so yeah. Mm-hmm. So the cod is not so close to the. No, the shore. We have to go a bit in the fjords. Depends on the way the sea runs. East or west. So Okay. well, today is high, strong current. Mm-hmm. So it's not good to fish. 2 weeks should be better. But it's like that. But I think we can get. But we don't need
100 kilograms. Yeah, so you can eat something. 2, 3, 1. You can eat something. Not Okay. No problem. Okay. Try. Shall we go? Yes. Sada vidim Klaksvik iz drugog ugla. On je u zalivu okružen planinama. Imamo trenutno mirno more, za početak. Hans Edmund je iskusan ribolovac. Inače bavi se građevinom. A ribolov, to mu je hobi. S tim što važi za najboljeg u ovom delu Farskih ostrava. Klaksvik je poznat po uzgoju lososa. Farska ostrava izvoze losose širom sveta i to im je najjača privredna grana. I evo sada stižemo na odrednicu. Hans mi najavljuje putanju i mesto ribolova. Sa Hansom Edmundom upoznao me Željko Bogdanović. Već ste izlazili zajedno ili si ti sa drugim? Mi smo samo drugari, dugo godina. How long with your friends? Since you came? Yeah, 80 years. Since you came. A on njega znaš kao dobrog ribolovca, kao sportskog ribolovca, a? Kao prvo dobar čovjek, odličan čovjek. Jel da? Yes. Ne znaš da li ima boljeg čovjeka od njega, odličan je majstor za pravljenje kuća i odličan ribolovac. Znači, poznaje sve što se dešava ovde. I sada smo izašli iz zaliva, ispred nas je otvoren prostor. Gledam njegovu opremu, štapove, spremljene varalice i jasno mi je. Naš kapetan je pravi profesionalac. Veštački mamci treba da imitiraju sipe ili male ribice. Evo ga, uvatio on. I kako već to obično biva, nije prošlo ni 5 minuta, zateglo je. You are on the bottom? No. No, I lose again. Hans je uhvatio, ali se skinula sa udice. A ti si uvatio Sa druge strane vidim Željko samo ćuti, ne hvali se. Sire, okay. What's the name of this fish? Sire. Sire. Sire, yeah. That's what they call. Shall we release them? It'll be big ups, yeah, but Yes, I know. That's good. But you forgot to kiss them. we can have them as bait. Cut them for bait. Možda izgleda smešno, ali tako se peca iz čamca u dubokoj vodi. Tim povlačenjem gore, dole, naš mamac treba da bude primećan. Znači težak fizički posao. Ono što mene uvek muči kad izađemo na vodu i počnemo da pecamo jeste ko je maler na čamcu. Je bolje? A nemoguće. Čekaj, jedini ja ovde ništa nemam. Not a big one, but still a fish. Ma kako? Sometimes you have to be patient. How deep is now? It's 32. Koliko? Naravno, dno nije ovde ravna ploča. I nosi nas struja i treba stalno pratiti sonar i držati mamce na 1-2 metra iznad samog dna. Opet svi gledamo šta radi Željko. Očigledno vuče nešto teško. Samo da nije cipela. It's coming. Oh, nice shot work. Nice fish. Bravo. Ovo je bakalar, najčešća riba severnih mora. I to solidne dimenzije. Po veličini taman za jedan obrok za dvoje. Hans se pridružio i sada već imamo mesa za još dvoje na večeri. Daj da zamenimo štap. Ali možda je Da vidimo ko se još nije upisao u listu ulova. Ovaj u žutoj jakni. Evo već me sažaljevaju. Ništa. Kad nekoga hoće, taj hvata i za rep. O, vidi zašto uvata. Ovo je longer. Longa, ja. Kako bre za rep? Koja je dubina, rekao ste ovde, 57? Hans dodaje još jednog bakalara. So the best part of the year is from now till From end of August, August. September, and throughout the winter. Throughout the winter. Yeah, depends on the weather, of course, but the days get shorter, huh? But Okay. it's the best fish to catch. Opet. Šta radim ja? Ja pokušavam da ovdje vodim intervju, da radim emisiju i da upecam nešto. I posle, zašto ja nisam upecao? Pa zato što sam radio svoj posao. A oni ovdje ne razmišljaju. Opet gledaju ljudi
kako da upecaju ribu. A mislim da su mi dali pogrešan štap. 52. Nije ovo za mene, uđi unutra, ajde. A za mene sve manje nade da ću uhvatiti makar jednu. Sada već možemo da sumiramo. Željko i Hans Edmund uhvatiše za samo sat vremena 10 krupnih komada. Pa smo bez vage izračunali da će biti oko 5 do 6 kg očišćene ribe. I have the smallest one. Moj doprinos bio je, ne ovo je slučajna zalutala, pa i još i otrovna. Nego ovo. Yes. Finally. Bakalar. Ništa manji od ostalih. Te se tako spasih od moguće bruke. I ribolov završen. Dakle, sve zajedno lovili smo oko sat vremena i ulovili taman toliko koliko nam treba za večeru za poveće društvo. A ono što ostaje, to je za jato galebova. I sada drugi deo priče, priprema večere. O tome brine Milica, a ja sam samo desna ruka. Znači, otprilike bilans sat vremena ribolova, oko 10 kg ribe. Sad su to sve već fileti, ostala nam je ova jedna ozbiljnija. Za nju kažete da je i najslađe, da je i bolje meso. Kako se zove ta vrsta? Kako se zove, Mile? Ja sam zaboravila. Mile. Suje. Nije ovo suje. Suje. Dobro. Ovo je hujsa. To polemika neka se nastavi kasnije. Ajde, da vidimo dalje. Evo ništa, sad sečemo filet. Sad to filetiranje bakalara je uvek na isti način. Yes. Zna se kako se radi. Zna se kako se radi, ide se ovako uz kosku. Jeste. Da se... Uz kičmu. Viš kako treba bude lepo ravno da ostane ovde meso. Jeste. Da nema onako da nije izujedano. I vidiš kako. Jeste, ide, klizi. To je jedna faza, jel? Jeste, sad ga ovde ovako probijemo. Probiješ ga, izvučeš do repa i sad s donje strane uz peraje uz kičmu ovako vučeš opet napred. Srećom pa nema čišćenje krljušti. Ne, zato što skidamo kožu posle. A i nema krljuštu. Pa ima nešto malo, ma nije ništa. Skida se koža svakako. Svakako, da ostane totalno belo meso. Ovaj deo radiš ti, a posle skidanje kože radi Željko, ako nam ne pobegne, on će da bude ekspert. Ako nam pobegne, onda ćemo ti ja. Neće da pobegne. Gde da pobegne? Evo ga tu gleda kako mi to radimo. Da ne pogrešimo nešto. Stručno rad. Evo, vidi kako je sve. Dobro, evo ga vidi. To je još samo da mu se skine koža. Priđite malo kolega s kamerom. To je to belo meso od bakalara. Otpada nema, vidiš kako. Da. Hoćemo pre sat vremena. Znači sad ide se nožem do nekle. Tako je. I onda se vuče koža samo. A nož je... fiksiran. Da. Bakalari precizno očišćeni. Nema kostiju, ništa. I sad idu u brašno. Malo soli pa brašno i to ti je? Ovo je smesa za fish and chips sa pivom, brašnom. Kao pohovano? Kao pohovano, recimo. Brašno, pivo, med i sirći. Med? I med. Dobro, ajde da ne zagori samo. Ne, znaš kako će to da bude super. Dobro. Dobro izgleda stvarno. Jeste, super. Miriše fino. Evo, ovo stoji gotovo. Tako brzo? Pa da. Pa sveža je riba. Sad ga ovdje samo malo procedimo. Da. I to je to. Milice, to je prva tura? To je prva tura, ima još. Dobro. Za stolom je sada kompletna porodica Bogdanovića i naravno Hans koji nas je odveo na ribolov. Za Hansa, Hans. Skal. Yeah, this is mainly the thing we do to fry it.
Some use dough like you did, like pancake dough with less sugar, same. And then some use breadcrumbs. Marinated it in egg yolk and egg white, mix it, and then soften the fish and then put it in breadcrumbs and fry it the same way. Dakle, nešto kao Pa pohovano, kako nas, da. Also just cook it plain and with sauce, with hollandaise sauce or some sauce. also this. That's not Farish. That is English and more south. That's not Farish to have beans because beans won't grow here. Potatoes grows, but no beans. To je veliki list. I tako se živi na Farskim ostrvima. Upoznao sam mnogo zanimljivih ljudi i saznao kako je moguće urediti život i na ovako nepristupačnim mestima. Siguran sam, njima je ovde lepo, ni jedno veće mesto nije prenaseljeno, infrastruktura je savršena, iz svojih kuća imaju otvoren pogled na more i naravno imaju čist vazduh. Dalje, nema gužvi u saobraćaju, nema stresa, nema kriminala, imaju pristojan životni standard. Ako izuzmemo vlažnu klimu, rekao bih, sve ostalo je idealno. A i to vlažno vreme primete samo turisti. Domaći ne obraćaju pažnju. Okruženi Atlantskim okeanom, žive u svom svetu, daleko od užurbane Evrope, konfliktnih zemalja i potrošačkog ludila. Farani žive tradicionalno. A to je i garant da će sačuvati, evo, jednu od posljednjih oaza netaknute prirode. Don't